kita baik bilang ini dua yang katanya saja katanya jongi bukan dan kejengkelan mensai ubelai ubuan kita mensai ubelai demi kita kita start show kita sakri ubelai Kamiet kebangiu kamiet kabaso temang ban yusno haplen kari kajak ban riu jengi wa ngindu no yawe na pring kuning alam jong kajala jengi wadai u doktor Eji Riki Sengkon belaklat no kendit men hanya kesengi ka kat khandai terik hapo rabat hospital nak kaliang ke selong katau kari bagajep mrio kadap ram yau ni orang ba ubalakit laba ya kayeng sembalkit laba ya kajap benrio hapling kejolong sida hapling kejolong long rublei ku beri bodap di kitam tam giduna dai ukit pat sirencang jingkit kli ya kari wajib mrio banyak saat banyak tai haking darbar to an yang kari India hadim lo sajid kom MP jong ka Lok Sabha nak selong parliamentary seat bat kajing klat jong ni orang ba la se kajing kli kalong malu ban mi pli ayukin perkat ki pai ba jong kari kasih jengi ha kani kenti bomenta hal dang lak mu ban pendap ya kajaka kamu sudah ya ba ni orang ba ula trei ula sei ula klei laki juban lak na benta kabit kabiang jong jalan tak kabit kabiang ki an ki kendon ki an ki rukom ki beri bandan hak jala jengi mengitip doktor Eji Sengkon ulak klat kendit ha kajingpang kendek kelong senam ha pedeng kajing lek kabadang lek kai bala lagi perlok hang teh moyong naiken kendit ki prok perjor kelai pengkit kensan no yau ni orang ba siapa PIC moyong lain nakadau kejing bombiang ha kate ka hospital sarkar la pengkit no siapa robat hospital bat ulaklat no ha kate ka hospital bat hadim laklat lawan bun ke hek sarkar ke bawan menwan jengok kadu yau ni orang ba nadu menteri orang ba kejala kondat ki sama ba perston tensong tunjuk ki menteri sarkar ki MLA bakentup yau ba Charles Marnga wat hadu ki MLA ki belawan hani kejaka ki ba ni nulu ngelam jong parti uba adan mila besemuat ulawan bat mentah ni ngedang UI sikaan ki MLA ki beladan hne ki ba pensengan hakni ki yang sam badai iba brakestar marnyang MLA jong mulai bat kunju iba adel bat nongrum budi MLA jong kanot selong kini ki yang ba ki ba dang up miet mentah kemiet man pensengan ya kemet jong iba jong doktor Riki Sengkon bat ya kemet kajeng i mata idang bu hani hayeng kemi bat lasai on sara no ya kemet kajeng i sate sapo dam sai ha ka senong nong seder namar bri bol imla sa ang tei bat ki pa iba nong senong tei kala i kala ken kum kupa te ya kajeng on tap jengi on sapendap lasingi sing sajan bat la sing la banang bahakani hani kanti wat kinong mi khmat jong kar India barak kuai wat ki menteri sarkar wat ki MLA na kathan dalam mengiru kila penpau kejing kendet lo kajik khat kendet jong ni orang ba jong ni unong mi khmat ubala jiet ki pai ba ban sakri ya kajala nam ta kabit kabiang ban ngiyo iru na kaliang ngusalang ni sangma wadi UMP na po garu hilsu ulas pangnut bat kilawan buon ki kubon ki solam ki batut ki bawan hakani ki yang sem yi mena ha kapor dang khatwei baji khat arwaji ni ki buon ki pai ba ki bawan ban pek khadu ikmen ni buat mta ki dang i pai ba ki dang tuit bat ki dang ki belayam ki blaut bat baso pangnut yang jengduk jong ni orang ba no sunyang ya kejala jingi khamtam yak selong parliamentary kaji MU bar kejel tiju kalong kabasida omdang kathok syukur handai tang kahok kasigantian war upun pau kejing ya la kejala doktor ki ubri ubastat ba kejing peliju kalakot buat ulang ru unong hikai ha skul ba nihu kat ba udang dan ha ka kam than partai ha pa dalhiru uju pelong kejing doilang ya ki menteri sarkar bar ki buat ya ki MLA
but ya ki MP ki bodan hanong ba Delhi but nin sapen ye kat ko ni kidur ki ba uni orang ba ulak keren ula doai ya ki parajing im ki bodan kam ya kejing doai kejing irap ngata kum MP ubala la sajit u Dr. AJ Singkon ulolong long hikmat bat lara ikimat ha kejala kathan selam i pakatu ni kimat biya keren kelong kom ILP banyada ha kejala jengi ulai keren ru semno kejingwan rong ketlep ki jai penri ki bomde ki nong India sya kari bi ki jengi long wen pergi MP boleh keren hadali bala lara ban kendu yak menteri jong sarkar pedeng ha sarkar NDA ya kokot kekia bat ula dawaru nang sarkar bangwanra ya kijingrap ban kentiu yo kokot kekia kamtam ha kitain nong kendong ulara ke jingjung nong kam syak sarkar pedang kum ki Central University jong kini hu i bahagi ni kisem dem i ke jing jenjar jong ke skol bat ni hu ha pedang ke jing jong ni kai jong ki khana skol ki bombyang UBC ndai uni orang ba ulara ulai keren bat ke sarkar Delhi nota ulah pemparu ke jelam mekhlia kali ke jela ka kemudian dak kipak riulum pat kemudian karti dustur ke bawah kerpang ya ka ba hak jinglong jaka ka ba cisur sidur ke ba penne ya kala larti pat ya kan niru lapat sengo hapo ke ying darbar thoan jong kari India hapo Lok Sabha ngata Dr. Ricky Sengkon ko beri bopau nam ubakren wajajai ulah plik jimru ya kakam kidok kisuk bat hakam sahima kumjo ya karoi ke parah ke jela ulah syakri ya ki prabrio haki bun ki benta nang ta u Dr. Ricky Sengkon ulolong ru uwe na preng kinong matsyara ya ki jaka badang sadin hak jela jing ulale ju syaki tan kaput jong ka jela mekhlia ban kendu ya ki paiba ban pai ru ya kenyimit jembiang ulayok banyak keren ru bat ki sipai dah kaput ki BSF atau ulale ju hakini kisini ka bodong im balik jengwa ya tu ni ki jengtrai jong kesurok ki batrai akan national highway pakai western bypass pakum juru ulale pej ru ya ke tu ni ki jaka hakinong nong kum ki school pat jaka suma pat ujuar banyak kenduk ru ya ki paiba jong kajala jengi haudi karoi kapar ha kison ki tau tim ta tengin ya pej ya kini ki kam ki ba uni orang ba ulale bat khaddu haswa bo unlai nung slapertai kadon kamat kaba kejala kai kenduk kadai sifang kata coal mining na kata jing sakti ti doyong bian hapo thang sko menskat bat hapo dan stong kejing wara ia katu kasimen factory ha kete hati kete jaka u Dr. AJ Sengkon ulai keren bat ira ban keren bat menteri sarkar tu ni pek ia kani ki kam ke ba unia orang ba ulalai no ni sapartai bat manta kajing kli kalau malu berni peli hak jaka jong we are made, we are redeemed, we are called, we are given gifts, different kinds of gifts, and we are commissioned to serve this great master who is also my redeemer, our redeemer, the redeemer and the savior of this world. And he has called each one of us to serve him and to be a blessing to many. Having said that, friends, let us look at the world today. The world as it stands today, you'll find population of about almost 8 million now. And in this 8 million number of people, you'll find that there are different people group. Around 17,257. This Duai nasib, sedikit apa ni?
Thank you.